Die wêreldberoemde lemnaler se voormalige meisie Samantha Taylor het in trane uitgebars toe sy getuig het dat Oscar Pistorius haar verneek het met Riva Steenkamp. Taylor sê sy was die aand saam met Pistorius toe hy glo 'n skoot afgevuur het deur die sondak van 'n motor. Pistorius was glo ontsteld omdat die polisie die voertuig waarin hy en Taylor en nog 'n vriend was, afgetrek het. Een van die polisielede het sy vuurwapen hanteer. He shouted at the policeman because he said that he was not allowed to touch his gun. He said the policeman was not allowed to touch his gun. Yes. Hierna het hy glo 'n skoot geskiet. After we left there, the Oscar and Darren were pretty anxious and a little bit irritated with the policeman, and so they laughed and they said that they wanted to shoot a robot. And then Oscar shot a bullet out the sunroof. Taylor het getuig Pistorius het haar tydens hulle verhouding ten minste 3 keer wakker gemaak wanneer hy vreemde geluide gehoor het. Sy sê hy het dan sy vuurwapen gevat en gaan ondersoek instel. Dr. Johan Stip, 'n radioloog wat na die skietery ook op die toneel was, sy getuienis is vandag afgehandel. As I knelt beside Riva, he told me that he had shot her and that he thought it was a burglar. Because I asked him about it, he says that he's not saying it's not so. He says he has no memory telling you that. What he can remember, that he desperately wanted you to help the deceased. And he was trying to help. And when he heard you were a doctor, he desperately wanted you to help her and save her. Pieter Baba, 'n veiligheidsbeampte by die Silverwoods landgoed, het getuig Pistorius het na die skietvoorval gesê daar is niks fout by sy huis nie. Ek het toen met meneer Pistorius gepraat. Meneer Pistorius het vir my gesê, security, everything is fine. En ek het agtergekom meneer Pistorius heel. En vir Jacob gesê alles is nie in orde soos meneer Pistorius vir my sê nie. Ek het toe probeer met meneer Pistorius gepraat sodat hy kan afkom, dat ek maak seker alles is reg. Roe sal volgende week voortgaan om Baba te kruis ondervra. Gerard Pretorius, E-nuus, Pretoria.